abuk let sini lihat TRG tutel nili din ho appointment ki pitang la non advertisement pibom non pibom a department thongkerai si 1000 plus la ke west Karbi Anglong district phan hola ta non appointment advertisement pibom lo sa lahai bang ke nili dak plus dendelang sa non ki pitangan appointment pitangan ke nili din ho siaman bom ho 11,163 bet lang pan bet lang komo lang lasi lasong mong pen inglong aso tumpan tu eta nili bajikri sianda nili office lang lang the hok pedalam silar pan thanangi ladak bene pitaba lo pulong te mo bange mo finili phanta nang ton thore jita pen amai judeten lasi inglong aso sidul tribe satum kelong 79.39%. Others though 23.61%. Lake dak ladak ladak cherso chok che chot calculation na dayo. Ladak bang ladak 23 bang chok che lang ladak cherso ladak computer bang chok che dalo. Lasi lahai hai si appointment na putak bang ke nilipilo lapen sanction post dead vacancy retirement vacancy lapen ke akimi West Karbi Anglong district laso establishment apus an ke third gate fourth gate ke Karbi Anglong Autonomous Council pensi advertisement pilo Karbi Anglong Autonomous Council pensi lake appointment pilo as per merit si pilo ethe nong yang lira chini lo nang tumna chini lo je Supreme Court isi order do je without advertisement ke appointment pilong le as per merit se appointment pinai laso teng pensi appointment ke nonan ke letang 11,163 lo an isi chingrum nang po chingrum ram mai nang tum dono laso ka pedo ke phabang ke nili kaskom ke ase tum bansi nili hodai lo lapen galang tum phada phalo penan chetong lo holadak karbila mera mai abari ma official lo chetong lo hoda bangke abake chekroi lo abake sui kuri unde bang jui potum dado dakado pusi punonda ni than thelo leader tum ke aningoi lak thai lailam than ben mo mane vudlong thude ta terdi phansina koi thili pulata ko tuliram rang si chokchi puli pulata lasini le koi ke lasi alang tum nang than ke signature ta mari unde ni ke chekroi ke autonomous state nang ne eltum gela siksidul nangi pula sota sign kuri re pulang tum sinanga than nanala sukul terang tum sinanga than sign kuri lasi autonomous state nangi pulong de sibera toar parti dorom jipu pe pinang po letum la sosong jipu pe pinang po je election na hot ka chepa ye phan kopene election manifesto la ke enbon po hala de autonomous state chekroi dun SCC tum da joson be kai tholo tum autonomous state amendment se tholo amend da in the name of the autonomous state demand committee pen salang li election tholo lasi anutin dado non la EPSLC ta me independent candidate ta jayega thala kai mata do autonomous state isu ke do BJP ta do Congress ta do lage thuran tum da do autonomous state ke sita itum ke hang ji laso pet promang itum sivet situ nangi laso sivet do lo pulom de hempe ke long bag ji bang nang pheri ji non ga anutin da belek ke anutin ke hang na belek ke lapen ge mo khorsing tero na kahai alam si hempre alam si nil 400 repeat dun po aprang alam chini ne nil congress po mota nil CM mandat pen nil japon lo train I home ri japon de lo bang suri thom jose non la bida singlong pia kahai da to lo chetong nam lo appointment dera khai jang dun lo ke prime minister nil tume congress ra ke BJP government lo nil tum dharna do de pen aphi hadak memorandum pidamlo autonomous state reject dera kai dolo surjorong phara kai dolo lapen ke ko Dr. Mansing rong pi dadalo lapen ke ko also George Milik tanang dun lapen ke dia phing maslai dado do di nang li dado di do lasin amen usuk teron dado usuk teron dala so nang dun lasi ujitimo kai tum duma la sore nang ne di lasota autonomous state lama putang ni tuman 15 minutes nang pisita ni tumpan 35 minutes kenang pidarlo hempre kalam putak pin pura lo pilo lai silo second mangke oko BJP dun thuro bota niletum oko
min puro lo batai lo dunro pen api piram lo la pen ke hodak moheda lang lagi pu khorsing terora ki pu alam holo so ki pu alam mang ke la sorry no je BJP atom phan la solam puthak than jir nangi pu holo so ke thana bang ke dispol long auditorium holo long PWD auditorium holo long dispol long ni tu man ang hang lo West Karbi Anglong BJP District Committee East Karbi Anglong Bharatiya Janata Party BJP Party lapen ke Dimaso lapen Dimaso Autonomous Council lapen Karbi Anglong Autonomous Council lapen ke MLA ke doan lapen MP avelang la sorke MP ke la sorke Biren Singh Tilang nang hang lo hola daksi nilipudun lo urun terang ke hai lapen ke puke dake roton terang ke hai nang tumle pang dak pang prang no nang tumge senior BJP apot la autonomous tera puta ke nang tum resolution pon vek dang ipu nang tum pang dak no amat hula sohot urun tera kai dan ingeje roton tera na kai dan ingeje Dimaso district president dan ingeje BJP president aman nili thulpur lo Ranjit Kumar Dasi nonge minister lo soke BJP president Dilip Soikia MP lo nonge nili classmate lo MP lo soke alang like general secretary la pen ke Phuni Sharma general secretary a pen ke sosi nili ninge lo thulpur sini ninge lo je el academy ni kheruni ke bang hot NDA government kape bang ya phan BJP candidate pana campaign ni pia hot hola sota public election campaign hot autonomous state dalam ninge laso pike Rajnath Singh Joiram Leng ke bang hot dok mukalong laso autonomous state puthak article 244A Joiram Leng bajong si pahai lo pulong te nitum NDA tum ben ke lagi na implement pipo lada ninge ladet kali tapir gao general secretary lo sohot hala so ke BJP general secretary lo non ke MP petai thom lo ke mantang lake Arunachal pen hola sitok jir pen ang lolo Rajnath Singh lo so ke president hala so president ateng pen si article 244A ke NDA government nang bangder lo pulong te nang implement pipo pule pipo si nang pipetet punya daksi ningje dun lo daksi nilis kan ningje ada don tum do pulong surjong bar khai nang dun benang li kang yang khai da do di do ngong jo do la la omor sing so ka hala dor sing no ha khai tum da do hala sini li ningje lo la si state BJP benta resolution enangji je article 244A ke ni tum pana implement pinangi pusini lipu lagi nili ni clear sini lipu no lo soke hello high court pen ke hai tang paragraph 27 labang su voter list ke selam je phan governor nang chi don unde det pulo mani tum governor long da dam lo a file ha da ke governor long ke li da li lang la so puthak nang le comment tu an si pangcheng pon po number 1 number hinia bang ke len pata ki pi mo het nang li peklang pon lo halada 5,61,576 lake nangli len pata pipon lo pulo lasong bong pen 10% ke non tribal atom phan utar len pata pipon lo pulo 10% jong sila khadam lo pute 56,157 la na bang pu bang ke inglong asu kali atom phan pata nangli pipon lo la si la within la 15 years ang bong ba no nang likhi bomang ahut 10 years ang bong la si ilitum la nang li mo pen pulo hala aprang CM bate chairman barim atum maphan si pipon lo pulo hiba okhomia hilum dia to maphan tu si la so putha la pen ke thom bang ke la hello autonomous state ke kadu beta ning hang pulo kadu beta BJP tumda nang pipo pulo Rajnath Singh na chechak tekang lo LK Advani Amit Shah kadu betum ta pulo te mopen ake hai CM Barim Johnson be ake hai ta pulo Joy Pick autonomous state ke palong ye phan ke po nang li pina ka juan specific no nili a question bangala hello nang li tum BJP tum autonomous state ke palong je phan ili tum
hekdam long langdam long nang Telangana tum MLA tum ajak tum bang chi resign diti nang lipu pen la MLA tum hat pa resign pen katu kami ning isi pen dak Nari specific. Karbi Anglong Autonomous Council aphan le niki pudam kali MP halam lagi pudam kali MP pen CM aphan le chi resign ning kali MLA phanang li pen pu pen itum autonomous state palong Oh, nang nang okay. komali Cok, pu pen nang li pa chi resign di ma Specific la hello question. pardon Halayo, hapu, hala. Walang lagi. Kala po na chup mani doik ma jong tepa mo. To pini hempre ka farman pen ilitum kadoge pana pangrum tek pan alak tum pan choro lo lasi ke chengsi nili Dr. Tururam Rohang CM Saraphan Karjui ke lahen lo 90% ke inglong asopulo 90% inglong asopote itum karbi atum ko alo kelong inglong aso ke sop te inglong aso lo sa itum karbi atum det ko alo pota kelong Okay. lai son lo lapen ke adun lang nang lilong autonomous council long nang kidun bom land revenue secretary ten singrong pi alang li aningkan file kibi non puda nili file hadak dolang la puson lo de la aningkan par bom te litum kar bidum ko an la pota ke long po la se alang li phan ko pilo nang li kangsai ji lan To. To to. Hapu yo. Nolang menta. Lapu yo hapu ho wala yo. Ala bang Arjuna apor enjat pon Arjuna thek thenai pon Arjuna thuara te tikdak lo rata ko Chorolo. Niliren Singbe. XEM. Isi hormu dak niliarzulong atumi dik penaladak labang somai bang akhir doklong penduji po. Lasinang ipin senang dunham. Amat isi ni alam kapek langi po si Karju son lo. Indian Constitution long Article 330, like a special provision for provisions relating to certain classes. About reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes in the House of the People. 1. Seats shall be reserved in the House of People for A. Scheduled caste. B. The scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Kali specific nang li pilo point point. Arjuik po. Lapen C, dagdo bang lahelo, the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Laso alam ni lepe klangi bang lahelo, ilitum non la CM akahai bangsi nili karjulo hai. Laso provision bangke ilitum karbiang longke madu talang lepin la. Article 330. Laso teng pulonte non-tribal amunit ke Karbiang long or loge Lok Sabha election non, Vidhan Sabha election non, council election non. Election long ke nang thur non le non-tribal tu. Alang tum voting right tuji. Sita asit masih reserve. Lasi laso alam the puthak il tu masih am ke hai. Study lone. Choi loma. Doik ji. Oh, la constitution na puthak doik lang il tum long masab alang li tum. Alam thante kan po helu Oh, ito. boha po po yala. Kalilo. Pajudik nang po nang liki. Non ke To ante. thomelo non. hola ang tong ning yi tho pini ya ang tong ning yi no Pajara hari ini mohola ke der ong lo pusika tu ilang tu lidar ke. Jadi pading dia lapen debate me melam ni jelo theka debate ji abar sai mata ve po debate belo. Lasi mu pen CM thek le thek su lo a question tang te phang data ta peklang der tilo. Asi mate tham su der na pocho la question bang. Tala le ka prek lo. Niligi puji po bangke debate me melam bang kali seta Jasemet Medical College along jong si tum langdam pulotang te kiduk kela ka tum dak ration card ka vi tum do pik an kela so ration card ka vi join ne pen la tum ayusman pi ne ave pola tum hidi long le pelang che jor si dak su chipa meaning la puson theng long pik la pen dak kar biang long lam si pupo la dak bang piloma ke plang tum bang ration card dui sita kiduk tum ration card ave la son palen pha
ama si ke dam tang thek long lo iltum kar biang long lo la bang si yem takali puge pupe det si meji chuning ri lo party la me je flak pi kapre party lo plote ration card pipelo pina pipelo ke ther ke hap la si yem bang tala solam bang chikubira non e phang bang klem kelo kaddu ko be phanda kiddu ke lak lo plotang te a party thoram lang pin pen ration card bang pipon pola pen ayusman ta papelong po bang ke lang li klem ponso de messenger asia kapre ke ni dibir melam ni jelo Oh itu. Chok lo. Chogik po. Chok po man te Bikrom ninje lang ma. Kali to nang ninje no non pong election bitung kan hai ning mati konang ta to Bikrom. Specific olo nili dakar jugang tung regarding hala longle 10,434 square kilometer pola hala dak bang suri isia badokok lage manghumi me la pen phere me khangjang lo ko sonsi longle a growth ke dokok ma la specific lo la pen konara technical pen ke hang sinang lik pa claim ma la bang nil tumanang pathan tha point number 2 people are representative ulonte elected atumdo elected members tum see the voice of the people. They are going to represent what the 11 lakhs people of Karbi Anglong. Kamatha, halabangke, articles 244A upon law. Bulotangte, nangli tum mandate kelong tum yong si, hada ke hang do na jakong awelo. Bulotangte, nangli tum chi withdraw edra, uthot, regional party karta pan nang order nang. Point number 3, sir. Kira Sir, point number 3. Mane Bikrom please nang nitum pan order nang pri. Da ke do anda MP jiren eno MLA jiren order please don't order me. Sir, Ina sir, pada not please da ke constructive depend nang To- order you nitum Specific. ada munit sinang pahai dei. Ako nitum ninje je pupe mate jethan mate. Lasi order pi discussion nang bukan jai kata nang president order nang pima. Nang tum cire an erop nang. Kala, Karbiang lo rap tum nitum mana pahai tum cire an erop cire je kon tum. kali sa eli tuma MP o morsing kisoke hai pulo. Laino lason constructive sin ye nang divida ke thekere tumang se ke thekte nai ne no sida ke thekte nai bang ta ningkan keblo CM ke man tang nang chinma chini ma Sanili. IS IPS ICS officer tu nani fansin ni andar situ Sir, if you all don't want to listen me, then I will. lason nang ningeri order piri nang dake ni nang request lo please order Non nili puji po bangke lahai ko pini allegation wanji aja di pelutang te hedi la jasemet ke me ju era pi press meet hai ki bilong si lahai ke charju bai lai allegation ke chiban sigi me athe pini bange lage jasemet ke panel discussion la panelist tum apan jasemet ke alang tum opinion view ke hang jo la si Sir, last question. Last question bang lah lo sir. Ili tum amo herjong MP ke hai tame puet lo. Ili tum hadak house lo, parliament lo. Tame 1/3 majority doneng polam lo. Definitely 1/3 majority ke hello wing alam lo. Ili tum representative masi inuet. Pulo tangte as a BJP MP North East along MP depan ka cingki sungkrung maje tumhan autonomous state nang ba support dun Japan. Mate nang litum dak North East along ke regional party saisi sike hai potong alang itu man cingki pon tung te puna tum ke matha pon ma. La solam nang tum baklar tha. Thank you. To. Bikrom Chogik lo. pang cheng nang bo to mana niji ulang man te ninjel ta nang elo bo jasemet ke la dak Apor alam da do. Ili tum. Kuison si arju chot nahi athe lage public meeting ali depot Apor da ili tum lage kitik. speech bange mohet oni rita arjuta nirita oni nirita arjuta oni rita arjuta oni rita non nang tuma kathal sang hosi pulo atu pics bena bhere na arjuke lage thak nang nei pu lasi arjuta alang dako alang na pukange pidingara nang nelo puna tum na arju bom lo pulong te nilipana arju det pulong te non hala Dr. Dhom Singh Trona kahai dolang ujitimu kahai dolang dake hola dak penel la list long tum do pik lang la tum gen de pulon de la nilipan ge mola siaman wesi ni jedat puli poke la si isiveda party lo pot Bikrom pen angtong la hini reply pipo enge mohola inut mane la so isiveda party ali mangtong ha kalang ente kali nirita ente kosolo nang lipuna la si Bikrom anse reply pipo chokpo bang thom tang lo ke chok lo To. Chogik lo. Question ani ke lo non alang li bang reply pick po la hello. Apor da do lo kicheng hut pensa house rule ili tum pang dagik lo. La sorting pulote question da ke thom benen e. Sama alang li ki poposi nil tum enik lo.
Lasi, please maintain discipline. Decorum isi maintain ikta. Ilitum dake ini wrong rocky jueson ali. วิกรมหันเซแกให้อิเสียบังเก reply ปีปอเจ autonomous state กับเป็นลงเยบังเกลาเกเจงซีเกมา government กี rules ฮัลโหล government กาจารียตุมบังเก cabinet decision แอนนังลัง cabinet decision แอนปอ after cabinet decision ปีนี้ article 244 a bill ปอนปอลาซอพีparlimen long kaching we je phan penel ada parlimen long kaching wa ye phan business of lease long ke thapon je phan president of india bank snb po la cabinet decision ateng pen la so cabinet decision ateng pen la so autonomous state bill putha parlimen long discussion do po discussion do pen pulong te 2/3 majority lo pulong te ke autonomous state bill banke Lok Sabha pass po majority lo pulongte la so phi banke ko Rajya Sabha pass nang lang Rajya Sabha long da ko pass det lo pulongte ke autonomous state banke tum long po la isi lo la si invet MP banke moben nilinge lo ka convince pen ka chudungri pen government ban ka pe kroi pen autonomous state bill parliament long epon se fononi lada katum ban UTP Union Territorial PP ke lagi Innovate MP Ladakh area the pik 1 lakh kone la sihola dak Innovate MP si BJP long dodong lo pekroi lo convince lo government long bill pon lo dak UTP lo Union Territory pilo la si dake itum ke Karbi Anglong ke Innovate MP Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke Dimahasau area the pik Iltama area ke bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also. Tripura being same 10,494 square kilometer. Itu maga 10,434 square kilometer. Sita ada ke population dolo Banglong log lo la pen iltum ke Sikkim men ke iltum ke Biola ada 7,702 square kilometer. Lakin Goa bang ke 3,019 square kilometer pon kanela. Lasi iltum bangke 10,434 square kilometer. Karbi Anglong di Masol lapen West Karbi Anglong lapen MP nudbet. Lasi halaso kape kroi neng government ban kape kroi neng bangke kacuning ripen ke bai pen puhata nilithan lo. Number 1. Number 2 bangke nang liquison lo 10,434 square kilometer iltum banduri ke. Iltum adui ahoy bangke iltum longle phelang ahoy ke. La sobang dokok pua bangke nilile phil kedam gali mondol SK yara tim tum sikidam hula so along leke pani tumlo panala pandolo guteng angton lo lasi amme presentation nang pinangji pulongte council along nang tum bango dake avedaji presentation council along bango nang tum nang langno dak budget 11,000 plus dokok la so posi hodak bange etum banke nilipul ke natural boundary jato hola so British house iltuman pan pusinange hopati tala so ke latum da bharing nam bongkrui teke ke do hola so je boundary bang dam de jata hai lan ke nang hawar lo dake 6 area lo pua la so nang ke hoteng pegap 28 teng pen la dake 6 area la lo la si la so posi la tum nang tum yong si la so ke budget a presentation langi belong te mula council wang no nomor isia bangke lahina bo nomor ini lahina bo di a chirian ja nai chirian da Innovate MP chirian lengke lake bang nang kiar je 547 MP do akori election dolipo council la nitum chirian la po council ang daniliti no lok autonomous state resolution ke pon betai ke thom no niliot CM mandate pen council session long betai thom no niliot autonomous state aisen la pen SDC ota joson bekai da pon no resolution dake chok chiken tel ke la si autonomous state jong si chirien et long yi plong te hola sorry intellectual tumang sel chirien et poke Innovate MP ban ke bang nang kiar je la si kaching ki ka che than mohet khosing toron kai pusi song ke doan student organization ke doan civil organization intellectual ke doan
la pen ke le tum political party ke to anta isi vet develop long te autonomous state bang ke hangji abang ke il tum bang ke joy ke ji atwa la hinu moi ta than lo gen te la ke chok lo bo clear lo bo te Vikram clear lo la pen ke mohet ang tong tia ke hai pulo dak dipu medical college long आसमान भारत काट के लोंग ले तुम पिनान दो बीपीएल के लोंग नहीं ये तुमसे एपीएल लोंग रोंग लता हो दोको के तील है सीधा नंगली पुलो पार्टी पने से चिपी रोंग पुसी मांगा कोई ये पी बैंक सी पुपु सेरे ले तुम के आसमान भारत आकाट का अप्लाई के ऑनलाइन ला फिर रेशन कार्ड की पी के रेशन कार्ड के दुकान को मामा कर बियांग लोंग के दुकान रेशन कार्ड का वे बीपीएल फैमिली तुम के लाके रेशन कार्ड के तुम के को आन पार्टी पुपे पिन धर्म पुपे पिन से निल तुम के पिलाप लो लाहाय ते बात बे पिन लो लासी नांगली नाने दो कोक दो पुलोंग ते निली फान विथ प्रूफ नंग पिनो निली लासो के चेक जे फान निली बॉडी पन पपुसी निली आंगतोंग ती का फान पाचिनी लो चok पुबो एंगे पुआलांगली निंगे लो पियासांग होने राजन बो राजन तिमो के हाय alang lipan alang lipan chorolo paragraph 2 sub paragraph 7 as per 24 plus organization tum APSL sile case ki PLE 24 plus tum si PIL case pilo case ki pia hot lapen ke case pia hot tan ili cerap dun lo laka cerap dun ke muan jai ka thar do nahi polo nil cerap dun lo ladak kapicun je pansi nili cerap dun lo indirectly no mo pen pu hala crossing teron ni pu house backdoor pen pu hai la sa backdoor pen karba lo cerap dun lo lage lasi hodak PL case pilo je separate electoral rules ka tiar je provision ke do as per paragraph 2 and sub paragraph 7 la so teng pensi ni tumpan separate electoral rules tiar nangji pulo laso ka tiar nangji bang ke chairman ke prangsi ke Horen Singh be fansi pilo manaso ke chairman Karbila Autonomous Council amalang li pulo ni ke chairman pot ne ke neutral amunit situ nai pon li tu delo pusi Morsing Timung fansi chairman pilo member secretary ke Elvin Teron lo member ke Dr. Jointorong pia khai da dolo Dr. Dharam Singh Teron khai da dolo Dr. Mansing Rong pia khai da dolo Hijinat rong pinon ke da la sopil theben damen lo Karbila me damai president hola ta dolo partner rong pha Dipu government college principal la ta dolo la pen ke Dr. Robinson Teron non aprang dak Dipu University campus ke thanu non ke avelo la ta dolo la pen ke ko to thulang Nobin Terang ex principal Dipu government college la pen do thulang Sar Therong hi advocate alang tumsi TRC penana por NC nilipan nang samit lo nang samit pensi lang tum lang chap lo nang samit lo la so abuk tek do penan do da dia lo la so teng benili isi chu perai pon lo Karbila Autonomous Council ke thenai ke isi lo state government central government lo ke cabinet lo isi long dissonance la so teng benili ko session long place lo session long place det pen api ko nili governor long pathai lo governor long lo det pen api ko people sila so ponang le lerek ma pula so bangke ko governor long nitum chedam lo MP nang dun lo MLA tum nang dun iglo la pen MDC EM tum anda nili che pon lo la sila hai bila bangke ni pothai lo ke council of minister ban pothai lo ke Council of Minister के Karbila Autonomous Council का ली Council of Minister के कैबिनेट हाला कैबिनेट गवर्नर का पठाई था as per Constitution of Article 163 टेंगबेंसी पठाई लो रतन तेरंग दो ते दक चीनी जी हाला के चीनी पक्का लो सुमरोंग हांग लोंग सी नॉन के सुमरोंग चिवाय लो सुमरोंग हांग फाइल लोंग सी तो लो नीली के हाला सपोर्ट पिचु नोपु नीली नॉन लुमसिंग तेरंग क्या है दो Omor Singh diso ke hai da do Richard Tok bi khai da do Kachirong pipi bai do da do Sumrong hang long je governor pen nang kilo pot nang la so teng pen approved as per EC resolution and issue order accordingly putok dano
punu pune request lo amalang tok tedet lo akoi pipe he tok tedet lo akoi chingbai lo arboretum lo 24 plus atum chingbai si dakan ni tatudun lo sumrong hang dadolo nili dadolo chingbai rapet lo lasi alang bage elalong pothai det pu lo commissioner do dak pothai det pu hala dak pensi nang chiru ide darang na nanta choklo bongke jong si ka pothai ji record nang ji pulong te nang li council penap ke nili bang beda ji penap dikta beda ji penap dik si bang lo la so record nili nang pipo aset government ke lian ke la so file number la pen gutiang tonta nang pipo choklo bo chimung sang lai silong hinia bang ke nang reply adalah putang telang ke pilong pinetulang ma kali la putang telang ke thomdo pongara nang ne ho nang reply pi podang lipan tate ne nili nang li ke hola ten singrong pi file pending eret palam do mati la solame nang ni ningdo nili tate ne pan kate ni asiem kali ho nang li la silapu rajen ke thomdo are ala nang jogibo mane nang lipan si paprang nai tenene kahai tenene इसी बैंक के 90% तुमसी इंग्लोंग असो तुमसी लोंगलिया पोता के लोंग लोपो होला 10% पो तुम के इंग्लोंग असो तुम काली माने लके हिलियंजिया नीलिमुठान लो होला 1952 अपरांग में के दो तुम 1951 अपरांग तुम के दो ताहाई बा नाने लोंग बा say for example dake karbi tumta bang khai phan ke tu non hola dak inot medical along inot ke do ko pumiang la so sap menit nangli department ke claim ang he amen puente supply claim hai medical long claim hai ha pia pongkos and law I am a sorge also karbi pisi also karbi pisi kan also mana karbi pile hai pongkos bang Jepangri lo karbi pisi an hola kang nek soi pada cerso nili aju ki jodun le di rajes karbi pisi ke ponno karbi pia men silong leke nam la sondo enge hola glass corner hala sonju pen sures la tumta piso ke tiwa la son si la sonda dona dolang la si lo hai gutiang ton langji pulong te nang tum pen ingina konsil bango hoda kala tum mondo tum mandang po iaro tum mandang po la pen nili haladak nang pana pacini po jogi po jolo bo tipung sao la hini lo ke thom lancho lo banyen tadi engke hala alang lipan arju po kopya Article 163. Paragraph 20 ni chini lo dekho paragraph 20 A B C do E ke lake nang dakachar li ke constitution political science again kali ba constitution law le kachar li kali ni dakachar li kali de bikrom nang dakachar li ka chini lo nang dakachar li ke physiotherapy ni dakachar li ke commerce lasi paragraph 20 long ke to ke piloma hada ke A ke do A ke North Kachar Hill district B ke Karbi Anglong district C ke Bodoland territorial area dake paragraph 20 lo lapen paragraph 20 long dolang M lapen ke close ida la mapen hala inun man yang tanda bang khai oh la puran sing be khai mo lasit alang li phan ne li thanik popular la ran sing be khai dolang ne avene tamen pini halang la si paragraph 20 lam pini aklo salam jethanji pulong te dak lawyer tum dado Elvin Terona kahai tam dado lage lawyer kali deta hai alang tum menta ko nang li arju thuno chogi bo ne pana ko arjuong de lam abcc ninggeret pu nang da president dam jui lage nang li pidingeret pu ke ko je thanji te hala ke dolo enke non hula long le lam lasi ko ana banga ko asotum kelong le hula bangke nili nang li pana pe clear po nili konsil dolo pulang te ala solin ang litumbang no puti mong sang pen bango haladak nili apo nang pinay nang tum la sope ateng pen nili nang hang po kuan si kelong ma ko sorry binu sar kursi hala amen
gutia data nili nang piat po chogi bo lai silo hinie bangke tensing rong pihla soni si hangnet po nang li file pending ret ko pia po sika pending ma nila soni pending ret pulong te nili arju po la sofan arju pen nili exonen po choklo po punang than lo ke nita thekere galidat mati ho chini ade la sidang thanik po nang li phan ho council long wang no sal kuru fees mondol sk hala tum sikelang alam bujilo bo piasang hone kali nak kali alang lipani pulo ni di chini ade puni than lo mate la si chini airport mondol sk la pen aero tu man hang po hodak nang tumbango la pen timung sawalam da chini ade la sini hala tumban hang po pulo ke la pen nang lila mo putak ta kupia posi file pending arat ma la support nili arju po la so ka pending de je phat nili nona bangke cheklujon thomang bong open si nilong le potaro nikpo pulo kente chogi lo bo nang li panang than bong holadak besang honon x em lo langli hexera munit alangli lansing bia ke hai phan choro lo je la ke siksidul area ke mp pen mla si dake inglong aso tumtete thulong le poke mp pen mla si reserve seat chonat se mdc bangke dake paragraph 20 long ta tokte reservation bangke non 26 consent seat la ke open for all dake reservation na be la si kodak ma ke don ang lina peklang no la bangke ilitum mo ko ilitum chethan tuna da bangke ra close it long ke to ke la soni no dak a b c pudo e long lo te nang india citizenship lo pulong te c ke nang liong si bhutan lo pulong te c ke nang liong si ningkan ko ra follow pulong te nang li council election da chupita dulong hala close it long si la si